Dan oslobođenja Boljevca u Prvom svetskom ratu i 100-godišnjica Balkanskih ratova u Boljevcu je obeležena polaganjem venaca na spomenik žrtvama u prisustvu predstavnika boračke organizacije, lokalne samouprave i učenika osnovne škole. U znak sećanja na ratove od 1912. do 1918. godine priređen je i prijem za predstavnike javnog života opštine. Počast uz sećanje na stradale i mali čas istorije. Tako je u Boljevcu obeležena 94. godišnjica oslobođenja Sreza u Prvom svetskom ratu i 100-godišnjica Balkanskih ratova. Za mlade prilika da saznaju nove detalje iz zavičajne istorije. Važno je znati ratove, kada su se odigrali, gde, kako, ko je predvodio, ko je pobedio. Sve je to važno i istorija je jako bitna. Ovim saznanjem šta se desilo ovog dana pre jednog veka ili decenije, saznajemo šta se desilo i koji su naši preci, zbog čega se ratovalo. Veoma je značajno zato što učimo o istoriji šta se dešavalo, istorije našeg naroda koja je bitna i za nas, a i za celu Srbiju. Organizacija SUBNOR-a u Boljevcu posebnu pažnju poklanja istorijskoj tradiciji, naročito onoj koja se odnosi na značajne datume ovog kraja. Važno je, jer čovek koji ne zna svoju istoriju, on verovatno neće moći da se snađe ni za budućnost. Ponosan sam na činjenicu da mi s jedne strane stvaramo ambijent da SUBNOR radi najbolje što može, a sa osnovnom nekom porukom da sećanje na prošlost jeste osnovni preduslov za izvesniju budućnost.